so no omo bia mu ana obeche amana asuyen so yeme so amen samwa ya bobo no no pay na bia wo bia no ye ba na ye de ababesomo o Sompa television so wote enka obono ne afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutemu honom obono istia techima ne nkransa kintampo Sompa 90.7 FM so no ede na ma honom na oba santemantam mu a Sompa 93.1 FM so no ekutayemu anopen samne doso na poso eni de mekomra speak fiem ense wama do agiri mra se bedwane onabo Frank Arodom predi atudwa se pene kwanchefa wada petroleum commissioner no erane di edi na tem no ohwe ne mu se speaker of parliament ebe sama erano na obabe chirimdie ntia wosopa no edi na tem ta no na NDC aban so di ababe atudwa se kwadu ene charge bia nenka abandada no de ebo Dr. Stephen Opuni ene ora sedu agongo no sansem nyina no womo agemu a charge ne kwadu no womo ani ni akire bi wa kyese mpenimfu womo hu so nsa brobe wono kono makakudi womo edwuma NDC amajoko no asantema mu soso no yate so mu kusu agina court ade ya womo se emrase bedwa nkonya ne bi okumase a ene asantema mu a wono mo efi se omudi nkunimu a yewiem ede ama MPP ntomo de womo kusu atwe ho manso court den yebekọ enrade esiye Kumasi High Court nsem a APP ho no babusia weni afoforo pinu a ene akekese ne se kasia ba bia wo bia na no pay ye bana ye de aba besom wo 21st clinic ye so sia tekentri no a etwetwo tutuo no a edwa wo a unhu ye wonya wo no fo ne ekire ho no na ye doctors no a omo enim die ye wonro won fidie papa no ye mfa entu ase emfa emma ye branches no Ghana fa na nyina ebi ho no mo a ubowra ho no mo ye be hwew ye tu yade na se a yenko sonsoro no ebza for wonum ena ema me vemu a bia wo bia na no pe ye ba ne aba besom wo me di no ense sign na ya obo amali bia boga yenye bre na finsem no yenkomo ankasa emfa emamo ye de mo kwa kwashase ye de afrim na sebe gefiem na emra sebe gefiem a ye de mo ekro no na eyemanu sam samampeni John Dramani Mahama abobo awura no bi din samra sebe gafo no doso wonum na se fi ne kekawa bia ni wo mo ho a mra sebe gafo no enyi wo mo ntuma no mo meye adwuma e wona ba mu meboa no se asoafo a bemre kakra ne yehu samra sebe gafo no ahyase toto ma no a edoso wonum na nru asoso no onmo koe ekodi se adwuma no a owura eye Dr. Omane Boma na eye mampeni John Dramani Mahama boni din samra sebe gafo no gine tumu a na je so kwakwa asoafo a o meye bombo ho nsensem meche defense ministry no wo kono akwakwa heso enra okomra sebe gefie ma mra sebe gafo no hyase se omo etutu na no mu nsam de ekoye bebrebe na enumuo ena kyese duru baabi na kyese manso bi aba na osamra sebe gafo no nyina esore ekodem kobusa bere wansa na so ma betoa so aba be yadwuma ma betoa so aba be yadwuma no mo sore akono ena ensewoma do agiri mra sebe gane ora Frank Arodom pre ene Arabia yesi efe ne se emifa woye pene kwanchefo da petroleum commissioner no kyese eka desen kebia enka twede be pie mu ene yedi odi Frank Arodom pratem no na esewani nsese ye ka kire wo na eno na Frank Arodom pre enso ma do agiri mra sebe gane a onu akro no a eye minority chief whip e to speak anim se awura no ni baabia se nkoni ni baabi kran ke bia nkobeka se bia na no asem nti ena ma ga ni di na tem sa no oni ni baabia ni hweye etidi a wadi na tem ne de wosre speaker se won fra awura no no mra sebe gefie mu no mo no ma kira de nti a wadi na tem a sebe mpreduasa se ne kwase nyina bem ketachi. This morning we were on our usual duty on the appointment committee. There was some disagreement amongst us. So the respected first deputy suspended sitting and we engaged. When we came back, minds were not meeting. So we suggested humbly to the first deputy that we should further take a break. So I must fully disclose that the nominee who was before us, the Honorable Buama, is a long-time friend. So, in the face of the disagreement, I felt I should reach out to my friend and tell him that it's not personal, it's not about him, only to have a rude shock of my life. And colleagues, we need to take this matters in good stride.
Abuzanfo nti weye ayensa wo ma do agire mrasebe dwani ono abo franka no dom pre ne yeti ne nkenya na je se sabre no na ahwese eyi o cheche wunsem ache o mama anasa o papa no so ohu nti na je se wo share papa speaker of parliament ono abo Aban Babin no wo ka che ne se we mi fie o ye bi abonte speaker parliament ya ne yeda so gina ya ene ye vetia mitimi fie ya me vetia abontinsu ni abedi matema super me asebe impreduasa because ye nyina wodi bi mamma mi nti mesrawo se ruane mini ni ba bia ebi kirem se bia na no asem ni nto so oni ni hweye nti obonfra rua no na omekirim na emra obo ne nsem nyina wieye cheche ne nsem omra se gefiem no Tamale Central omra se dwane onabo Haruna Idrisu education minister esoso sorry esre se ewura no he NDC fo mu mpene to mpene no bia omra bonten na mepachew kra no mu ekiri sade no. Mr. Speaker, as I listen to him, we only can appeal to him that we share what the Honorable Member for Damangu said, that this House must stand united, indeed unanimous, in condemning the conduct and in demanding an apology and a retraction of it, but to persuade our colleague not to pursue further, wanting this matter resolved at the Privileges Committee. Mr. Speaker, the mention of it even on the floor of this House will send some warning to the public and non-members of this House that the Parliament of Ghana is clothed with both penal and disciplinary powers vested in it by virtue of Article 122 of the 1992 Constitution. Abuzanfo nti weye honorable Haruna Idrisu mrasebe dwane owo mrasebe gefie ma de what Tamale South abaton peso yaso a sese osaso yeso afo a ohwe maye ngomasu ya ho nsensem education minister eno no soso dina no etumu bie no se omunu aba na anya de kra nti ombestro no abo franka no dom preso se eja ohun omu ene omunu aba no soso mobo speaker of parliament esoso no edin sem say to aso. This is an opportunity for me to draw your attention to it. That please, respect is earned. How we behave or misbehave will determine how the people will behave towards us or misbehave towards us. I am not referring to the complaint that they've just lodged, because I know the minority chief very well, and I know he has strong views, but he knows how to comport himself. So I'm not referring to this instant issue, but generally, members, you are referred to as honorable. Behave honorably. Abuzanfo nti weye mrasebe gefie mu chia me hene right honorable Aban Kingsford Sumana Babin so no ne yete ne nkan nti weyi atani a ma me emifa de emane mane honorable Franka no dompra enam so ma enim mrasebe dwade nyina ehwe ne mu so mbesama no amana ba mrasebe gefie mu no ma ba be kire ade nti a odi Franka no dompra tem sa enra ewo mrasebe gefie mu hono no yeguso ade mu mrasebe gefie mu ene appointment committee o madwuma wono mo eyeyimu a nenra soso no ye bebo mu Ora Oliver Bakavama wa yeso odi akwakoto social media no so se mrasebe for na eti wono mo no mo so mo appointment committee members ya wono mo edoso amanfo toto ma no se yeso ma gigi sika so mo tuo o ma gisika puduo e de ahye so mo ho nti o mo ba o mo nyanya nsasam bia buzan krofo no o mo de wada saa na ke so wetere sam no mo asore kwa nam so menra mrasebe no bufui ene no mo kokose tie nie e ma ora Bernard Ahiafo a we chairman that appointment committee na no enra de na kese eswani nsese e ka kire wo yenkotie nsem ode tudwa. Our attention is drawn to the media statement by Oliver Baker Vomawo to the effect that one, the majority members of the appointment committee have been demanding money before approving
the nominees, and the chairman must submit himself to oral. Let me place on record that I am ever ready to submit myself to oral. Abzafo nti we ye ayora Bernard Ahiafo appointment committee no a ministers ya bobo mu di nyina omo toto omo no busebuse omo nsam no wono ene yetikyire ni eda ano no wo catch liver bakava ma wo se won fa no honkoma oral ya wono susu no ye krado a he sempoa ne nkapra wote social media no so kase wagye nyina no wonhia no honom na omo nkoyi omo ho ano eno akire na so jafo ne nyina aka bom ede tudwa se omo mpene to mpene no a empene na sebu bia nkoye na like am ema ne nsei bena ayi bakava ma wo no omo frɛ ne so omramra se bia fie mo no mo no mo ene ne nkasa asem we enne due ya. I will therefore direct the clerk of the committee to invite Oliver Baker Vomawo to appear before the committee tomorrow at 10 before noon to provide evidence of Bernard Ahiafo, the chairman of the vetting committee, or any member of the vetting committee, to back his claim that we demand money from the nominees before vetting and approval. Abzafo ntie no ni nyina twagu enra ewo mrasebya fie mu odum mra na mrasebya fo ne ba betena se aba be hye adwuma se adosodoso ru anom bia na ebra so mo ba mrasebya fo no toto ma no emomo agi omotum ko ye adwuma se ministers na sanse mo nyina epiepie honomo afeye mfamo enko vet na so ewura Dr. Edward Omane Boama openia mamperi John Dramani mama boni din sam mrasebya fo gine tum wo me yesoafo a obehwe o meyi bambo ho nsensem so meche defense minister no wasam rante de mabawa no sese koba se bia se sojafo efani pa wo hwe wo ne se o nsem fata se wo kwa ensi wo pa ba bi kina enkoto forms bia nkwasu sika bia ni ene ohwe kwabrane a wogina no so okope soja dia ene ebuzi kurawa se otie nie so hu kapoepoe hobrede hoy so hu titi oso okope soja dia ubeda no wadi soja no yesu ekromo ye pa betire nom ene memma kenkyira wam ni emaba watenten gram ne yedo makwa akodi jo srada se so hwe ho na se won nsem fata ha ho kra ngiji wonim so okwa kope soja bia di na yemfa from where I sat about 17 years ago. If you circumvent the procedures, the rules of engagement, and you get enlisted or recruited, you are likely to suffer. And there have been some dire consequences. Some recruits have died on day one. I remember at 37 Military Hospital, there was even someone who was in training. Not that the person was flat-footed, but it was almost there. Severally, the person had to come on admission. Abzafo nti we ye Dr. Edward Omane Boama mampeni John Dramani mama boni din semrasebya fo no gene tumu a age so kwa kodi defense minister na ne wo chechi nsemu ne obi wono ma wo nan taboro no a isifom sei no wo nan taboro na isifom no tokro bia nem tu no be da wa hye sojafo buti na ye dem ko parade na mu buhwe no ye ya na ni subiri no na mu buhwe nti ni nyina wa transe na wo kare wo ho na ntimi ade ne yemfa wa enko ha nkwasu sika bia na apo ba bi atira na ja te se me na odi abedi gongonse bia na ya pe ba bi atira na yento aso ye de mo consent fufuru mo enra ebeto dwa se Dr. Stephen Opuni mo be kaya mampeni John Dramani mama penso no na ye peni kwanchefa no da koko board wa no se CU abandada na etwe mu no e de kwadu ne charge yire papa ya pampemu a benfie nwotwe nie da bia no di court atrenchwe nya ono nkom one oru asedu agongo a kwasipro ne kane so no so ye businessman ya dwadini a eja odi ne pa di ne dwa kakra o mayimo ono so kwadi bi wo mo e de koyire na pampemu a benfie nwotwe nie die court wa
ɛna ɔmadi atrenchia ne nyinaa ɛyɛ asagrasa fertilizer bia abanda da ne penso wɔn ɛde ma akoko akuafoɔ na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ ɛkwan wɔn fa so ɛde asagrasa fertilizer ne ma akoko akuafoɔ no ɛntwa ye ɛna fertilizer no koraa no na nhyɛ da nyɛ papa bia ma ne mmoroso bia ntobu fi sɛ frakadam ene ntre kesi bia koso a ɛwɔ sɛ Dr. Stephen Opuni ne owura Sedu Agongo no wɔn ade wɔn kokko gyina emra no ene mfie nwɔtwe abre bia wɔn bɛkɔ court bia na gye sɛ ne apututufuo yi aloya for da keka de ma asie ni a yɛ sɛ adwen agyagefo no brofo na gye sɛ wɔn atu ahyeda no enti apututu no amfie nwɔtwe no a ɛna ebeduru enra da enra ena chese court no ehye se womo ebesa so atena asem no so ebiewo enti enra court no kotena se no na otemuafo justice Aboagye Tano ena na etena asem no so enti omo tena se a ena state attorney no a wono no eba bebo code no ede to otemuafo no ne mpanimfo a na egu court no monim se attorney general a waba foforo Dr. Dominic Ayene ena maban no so ede ato omonim se sa asem no womo eni nye ho bio aban no eni enye ho enti be ya kwadu mako bedio no nsom 27 charges ya omo edi about Dr. Stephen Opuni ene ira Sedu Agongo no ne nyina aban na gem awhoro ne nsefri ho a kyese Dr. Stephen Opuni ne ira Sedu Agongo no na kyese omo son sabrobe ene charge de bom no causing financial loss to the state ne hwan by false pretense nyina eba bamu ne nyina no ene aban ekire se na ne nyi ho biewu a wawhoro ne nsa ede afri ho enti Dr. Stephen Opuni ene owura Sedu Agongo a na yede ko adu ayere wo mapampamu a mfie nwɔtwenie na nkomu fie ne court no sesei omo son sabroba abai etwa omo case mu ene kwadu a na omo ede bo wo enyina no abzafo ye nto aso ne yemfa bon konsem fufrum yegusu ade mu NDC amanyoku no yede mo kɔ eye NDC amanyoku no asantemantemu na NDC mpanimfo a ewo Kumasi abonte so ne asantemam ejina court ade ya omo semra se edwan konya ne bi ewo Kumasi a so mo afi omo ni kotwa wi so omo ne ti asantemom pp se jare bobo na omo de hwedin a amano omo wini na MPP fo ena nam trekesere frakadam kwa bi so awiemu a omo agesa amane de afiri omo nsam emu ba akọ ye Obuasi East akonya no ena ahafo no South West abaton pesia so akonya no eno nti lawyer Ivan Samankwa ene NDC amanyoku mpedimfo akeka ne emesi ani a enra wono eko Kumasi High Court wa Kumasi High Court mpedimfo ekyese kwan bi so no NDC amanyoku mpedimfo nsam mo ka no ginam suwum a enei wono asom lawyer Ivan Samankwa chechinsem se de kire enye sabi NDC pesi binti ena ye nam sakan we so pesi ya seat bi fini o be binsa ye 2/3 majority bin si Ghana Adam o man pedi John Dramani mama ne saka sa 2/3 majority nemo Obuasi East for for no north for ne for no South West for abatu omotoma yenua ye Samuel Aboagye yenua Kwasi Aduse ene yenua Abubakar Sadiq say ya ntimi amwa amasa no kredie no anadi abra ya ba court no sa nipa no moto abana na say lectures no moto abana e ko gina wiem ko sala idom ko promote ko sisu o ma bemba mu abzafo nti Obuasi East ka ho afo no South West abaton pesua so ka ho ena ahafo no North eye tepa esoso eka ho bia sam pesua miensen NDC amanyuku no twe ho man so dendende na wo mo gira ye de ma NDC e sam pesua no so no a wo mo ekọ court no no mo so no e de kakra eto ye ne mo seye ase wa grant sa motion de ama na ye share ye nkofo bo say abana mutuma ye no nyaade a yebema sebe aye obebu kwa bia so refama kwan so na edaje tumi no dia from nti ya fa kwan yeso na ka chobia so bia nka na kuma tumi eni pressure e wo mo so ene abufu but obi ama komanye de emma from damasi abzanfo nti weye eye eranum bi no mo gina ye de NDC amanyuku no wa hafo no no fabaton pesua so hafo no South West abaton pesua so no Obuasi East a wo kabo mo e de asemwe ekodan court wa lawyer Ivan Samankwa edi enimu e de amawo mu na no mo chechwo mu nsem e de ache na busua ye gina we su na no pay nsem e baba no de babeso mo no ye de mo sia sei ne asori ama man hina asaso aba betena se bio e de ade ache bi adwumadi
atoa mo so akoso asomua ne chinchin fidie ndi ma me anope azuka ene mrante no aka no so ne boy chidom ma ba bia wo bia ne timi ba ye ba besom wo me din ede na na ya obo amale bia boga no pe so